大家平安，有家拜tu soa ka jam nyaman ama ka tinana sulibat. Sakatu soa ka jam nyaman na uta supui na kai no semas ima dai to pilipi. Ima dai to tiro solatan ima dai to ita kaya patu tapuru katu ita kaya. Labtir izwana na ko sia ibu. Karbarbau to anu kisusu to ta marai-rai. Ini kakena utara a ibu to aku sini aibu anga ka tai sangas aya to urinu shikamangwa uta pai kipaporingavu to azwa na kiparo watu a chau kipaporingavu to azwa kipusensengan to na kuya kipaporingavu to azwa amaji adi to azuma to pakitsevi kisan nangwa ayatwa kini tsubian na pinili no atsamasa taalalan paulit mabanitin ayatwa babak no atsamasa ta sidiha-dihai sakati kirisitu Yesu da simizwanan saka ini katina paparanga zetwa bababana sikicingkian kakudan uri paparanga zaken tua i mababana singki cingkian kakudan nu izwa aya ibu sau taparabat sanga akan tua ku paparanga tua pasusu taichu ka si paka aru tua minualakan tanuakan kisubian akan semanangwa Israel kena sau beri lakan mipiami ipurai sau aku mata lalak saka ipurai akan nauta pitwa pinene takakudam parisa kena sau aku kisah mula na pasurapa akan tua kiokai pitwa pasusu tua pinene takakudam sa pakanangwai noa semas nekano ko shika puapuan lakwa aichua maraka namaya tutsu aku shika mangwaan katai sanga sa penulat kumasimpu aya kena kinemenem amasaku kinasaruan tei kiri situ pai ini kami na namaya Tuhan Zua maya masaku semapazangar tuaku kinilangan tuaku marerei ati kirisitu Yesu saka ku masimpu ayayaken na kinemenem tua na nemanga penolan tuaku sisa nyaken nanga tai kirisitu ku siniberi sanga na nemanga paru semeranga saka kita belanga te amadu au inianga kakena paparanga zetwa niakena nangwaan tuaku pinasusuan tua pineneta kakudan sini paka nangwa tanuaken nuat semas tutsu masa kinasaruan tai kirisitu awai cua nangwangwa sini pakalabutan no semasa kirain tu aku saruan aku kina usau amin aku kemelang tai kirisitu katwa hiringawa kemelang tua picur no kemalabutan ni maju sake kipakiam tua sisrapai ni maju sake pada patsuar taya maju maru na matsayanga tua patara ika cawan au matuki kemuda sake papu valuti kemasi tua na matsai ayake na mapuzanga aicukai no cemas silvici kimazai tua Filipisu 3章1到51节tu soal kadang-kadang na sini putarban tanuti拥抱基督而喜乐，拥抱基督而喜乐。Turu va marka tsau imazeka tsawana kisamula-mula
karmain tua mana kini samulan ni maju lakwa nekano revan tayau saka aicha be karmain tua cha kini samulan na pakarwa tayau parma keno izai cha marka yun 1000的人员kivato marapa tai chua chima奖aicha mukeke tayau kivato marapa tua 金牌 la kwai chona matu chua shohi akiri makaya pakatizwa tua mana su usaban tua mana su 需求 la kwa ai chui ka chawan ai chua ti ma dio ti 张国荣曾经获得在chua 金马奖aku ki pa chai ti ma dio 因为那干诺的万你们就在他人生里面没有喜乐。是个爱恰蒂马丢安娜得到的诺贝尔文学奖的作家海明威，阿哥一光蒂马丢他为何举枪自尽？哎呀，端那看啊，端那巴罗罗达的万年马丢，ini karena maka cuma kerja maju tua mana revani mazai kiri situ。Sakati Yesu Basamarau Ibu， 天国又好比一个商人寻找贵重的珍珠，当他发现了一颗极贵重的珍珠，就去卖掉他所有的一切来购买那一颗珍珠。Aichua Kiliva Kitayao 可能不值钱，拉瓜却是无价之宝。Aichu Cici nama bulan， 或许有时候 ini katina na sama pasangan tua kiliva kita yau ai chuana penataranjin tua kiliva kenua sama yau 我们随时可能都会丢掉。lakwa nuna kemenang apa liva ketua kiliva ka cau cau cara linungu asa jinaja seni maju sakana masam kakavrian tayau 有价值的 mana masan para tanga imade kacawan tua levani maju kasizwan tua levan tayau saka aicho jakini turu namiotan 在我的生命中最重要的是什么？我的生命要依靠什么来得到满足？是那样讲一点。了加白树mangwa一点毛一点，努那看努加的万你叫段什么？努那看努加的万，那个但努看是算的要，啥个？阿弥提耶稣基督，manari papu mangwaan papu revan dan nuti nama polat。ayakan apa pisu janji nama polat kainuri。亲爱的主耶稣，求你帮助我们明白，不要只想靠一些可夸耀的事物来满足自己，而没有紧紧与你连结。主啊，求你成为我生命中最宝贵的喜乐泉源。奉耶稣基督的名，阿门。Mali-mali tu cua kajian menyaman, nama kajian nana kitulu, nama kajian nana takamelang tuamana kiliva karabat semacam nutina mapola timazai kacawana maka cawana ayakana bersemara mali-mali taja 平安。